Mwiriwe neza muri iki kiganiro menya vuba ikinyarwanda. Hari hashize igihe rero tudaherukana, ariko nabiziza ko nagarutse. Noneho nagarutse, tugiye kongera kubana umunsi ku munsi. Hari abana bari mu mashuri, hari n'undi wese ushaka kumenya ibyerekeye ikinyarwanda. Nagarutse ngo twongere tubane. Uyu munsi rero tugiye kwirebera icyitwa ese indanganshinga ni iki? Indanganshinga ni iki? Twirebere uturemajambo ni iki tw'inshinga. Ubundi inshinga isanzwe igira uturemajambo dutoya. Uturemajambo dutoya uko ari tune. Ese ubundi uturemajambo tuba twirebere uturemajambo ni iki? Ubundi uturemajambo ni uduce dutoya tugize ijambo, ngo turi kumvamo ijambo nyine. Ubundi uturemajambo tw'ibanze tw'inshinga itondaguye ni tune. Aba ari two indanganshinga, indangagihe, ndetse n'umuzi, tutibagiwe n'umusozo. Ubundi indanganshinga ni ukugaragaza inshinga iteye ite, akaremajambo karanga inshinga. Hakaza noneho n'akaremajambo karanga igihe. Ese iyo nshinga nubwo iri mu nteruro, iri mu kihe gihe? Ese iri mu gihe cyahise, iri mu gihe cy'ubu, iri mu gihe kizaza? Ese iri kubarirwa mu mpitakare? Si ko utwo duce dutoya tugize indangagihe ntabwo tutwibandaho, twibanda mu biri ibyo bice uko ari bingahe, uko ari bitatu by'ingenzi. Noneho twikomeze twirebere ese indanganshinga ni iki, uko tuze tubivuga. Indanganshinga cyangwa indangasano ya ruhamwa ni akaremajambo kibutsa ngenga y'inshinga. Ese inshinga yacu iri kwibutsa ngenga ya kanga? Ese ni ngenga ya mbere y'ubwinshi? Ese ni ngenga ya kabiri ni ngenga ya kabiri? Ubundi indanganshinga zibumbiye mu bice wavuga cyangwa se muri indanganshinga ziri muri ngenga, uko mu bice bya ngenga uko ari bitatu. Igice cya mbere ni ngenga ya mbere. Ngenga ya mbere ikaba aba ari iy'ubumwe. Ngenga ya mbere aba ari ubumwe cyangwa se ikagira ubwinshi. Twavuga ati wenda ngenga ya mbere y'ubumwe ni na, ni nge, akaba ari ni ge. Ngenga ya mbere y'ubwinshi ikaba ari tu. Ni igihe hano ubwa mbere muri na wavugaga ariko utarimo. Noneho hano muri ngenga ya mbere y'ubwinshi, noneho wowe uba uvuga, noneho nawe ugize ibiki urimo. Tugasanga noneho wenda dutange nk'urugero kuri ngenga ya mbere y'ubwinshi, ukaba wavuga ngo ndakora. Urumva ko ni wowe wenyine uri gukora. Akaba ari ni ra, kora, a. Noneho turebe kuza kuri ngenga ya mbere none y'ubwinshi. Ngenga ya mbere y'ubwinshi ukaba wavuga ngo turakora. Akaba ari tu, ra, kora, soza a. Noneho tujye kuri ngenga ya kabiri y'ubwinshi. Noneho ahangaha ngenga ya kabiri y'ubwinshi, noneho wowe ntuburimo. Wowe ntabwo uba ugize ibiki urimo, ahubwo ashobora kuba ari umuntu umwe. Naba ari umuntu umwe urimo uvuga, azaba ari ngenga ya mbere, ingenga ya kabiri y'ubuke. Ukaba bavuga ngo urakora, urarya. Niba uvuze ngo urakora, ukaba bavuga ngo ni u, ra, kora, sozo a. Ukongera ukavuga ngo noneho wavuga wenda nko kuri ngenga ya kabiri y'ubwinshi, ukaba wavuga ngo noneho murakora. Bwa mbere bavuga ngo urakora, noneho bavuga ngo murakora. Murakora akaba ari ngenga ya kangahe? Ya kabiri y'ubwinshi. Noneho hano muri ngenga ya gatatu bigenda bite? Muri ngenga ya gatatu, hano ngenga ya gatatu noneho yo yisanisha mu nteko zose. Inteko zose murazizi, ni muba mu mirima, kibina na rukatabukuru.
iyi video nyisubiyemo kuko ndibuka ko nari nayishyizeho ariko abantu bambwiye ko batari kubyumva neza. Ubu rero naje kugira ngo tugire ute tubinononsore tubikore neza ko bikwiye kugira ute gukorwa. Hano muri ngenga zose uravuga ngo niho dufashe nk'inshinga gutaha, uravuga ngo azataha, bazataha, urumva ko nyine hose ushobora kuzimanura muba muri make ngo uzataha, bazataha, noneho washyira muri umurimo kandi ntabwo umurimo wataha ushobora gukoresha ikoranye muri ngenga ya gatatu ho nyine bisaba ko hitabazwa indi ce ko ari imirimo, ariko hano muri ngenga ya gatatu umanuka muri ngenga iyo yisanisha mu nteko zose.